Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami informasikan, berkenaan hari ini Ahad 29 Desember bertahun 2024. Raji Asnawi laksanakan handuri maulid dan syukuran penempatan rumah baru di dekat Masjid Miftahul Jannah Jalan Kelambir 5 Medan. Dengan mengundang ratusan undangan, tokoh masyarakat Aceh Sumatera Utara, relawan Cang Panah, tokoh ulama jiran tetangga dan jamaah Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan sukses. Acara Maulidul Rasul dari Ananda Raji Baru oleh Yang Mulia Abu Qasim dan bukan oleh Ananda Raji Panglima Cang Panah Sungai Buloh, berkah, memudar rezeki, bersehat, dan duduk lebih insyaallah kita umum melaksanakan Maulidul Rasul dari Allah. Alhamdulillah berkat Abu rencana Hana Raya tapi kepada dari Abu je raya lah. Terima kasih kepada Somalia yang saya baca ini ataupun apa lagi tadi? Somalia kalimah thayyibah tahkim tahlil itu bahasa Medan. Ini malam Jumat. Yang dibaca sama juga dua. Makanya ya Allah sampaikanlah pahala Muhammadiyah atau tahlil di kalimah. Pahala kalimah thayyibah ini menembus jiwa. Dan barang siapa yang membaca 10.000 kali qul Allahu ahad ataupun surah Ikhlas, maka dibedah-bedahkan. Astaghfirullah alaina wa li jami'il muslimin wa li jami'il awliya wa syuhada wa salihin ala sya'ikhina wa li jami'il muslimin wa li بكل خير فاجتمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا زينتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي على محمد يا ربي صل عليه يا ليالي الرضا علينا عودي لي خبر منك عودي يا ليالي الرضا علينا عودي لي خبر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الوجود عودي وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم فاجتمع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير فاجتمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا زينتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا